ولو دیتن کاربن زیارت دیاربکر و سازی و پارتی و ترگری و کاربن هفروشی ببینن ام گلکی بوی باورن یعنی و وقت لیلو تأکدن بعربی بجیش بشگیریا وجمه و هر وهاجی بمورالی و هستی و کرد سوریا ویروشا گیروتی در باسته لی مینی دیساجی او تکلیه آواکرن و نکار بتیک به آلیکادی و خدمتی ده او پیشگیری هوا جبویجی گلکی بحوجی ام هف ناس بکن ام هف دو و دام سندنی بکن ام جبو کاربن و تکلیاتی خدمتا ملتی خود خدمتا تشتاقنج ناب ملتی خود پیش نه. معلومات راست و دلیل. جالی دیجی ام وقت روشا کرد دیاری تایبتی او چوار در واسط. ایرو سوریا مخابرش دستی خلکی سوریا درد کرده چاره سکرنا. بشتی دست به کاشورش دهنه که او خباتا گدبون چالاکی گدبون خلکی سوریا جبهی روشوان زوز وقل مصر وقل تونس بسرکتن و کاربون یعنی واقع واباوش بقالی بهردنه کده افریج بخوشی خوابه برگی او امکان آوی بیشتر کارب دیسایی بردوامی آوی مسئله که بلکه زحمتی تید هنه آشوری هنه دی مسئله خوی دینی دی مسلسلی هنه یعنی افراد گیش اما یعنی چیزی نهات خواستن وقتا خلق کارب ببینین قصبه جواتی دهیه و ترساوان لسر سبت نده و باش ببینشینی که یعنی وی کاری وی خواتی بو بارتن آنها إلو روشا قد بمخابن فيش الواركي قال لك يطنق مسألات علويتي وسنتي ده وأفرنج رنجكي نجي يعني بقارب خلقي سوريا وحتى خلقي سوريا يا بيشاوجا سوريا نسل وخلقي خوابط وسوريا بيجو بكسي وي تيد بخدي حق خلقي بيجي صار بنزل ميو أوي دقدان وقبول كل نجبو بقهر ديسا إجازم هكذا برنجك دبي دوساوي أنا خلي ترساقط ويواري بسامي يدرون مدرت بيت الكرد يعني وقت مسألة دفان يعني قبول نتكلم قبول نتكلم إجا شاوا يقبل مسؤول يقبل أو أنها أو بخويا جواب تشتي قصة يعني عرقلان الكشيا في مثلا أم بهفينك أم كاربن بهيكي تلافا أم كاربن خب بارزين دري دبريد مناطقي خو أم بري نبل دباوريا مد أم كاربن رولة باشتر سوريا ديزل وأمريكا من سوريا ديجي كيمتر حاجة خراب شنو خرابتر شيء بلكي زراراوي هم كيمتر. بورا إنساني منه يعني أنا قدر بيجابي مثلا سوريا لكم مدحالة لك أمريكا فقط وقت إيش ولا سر حق كرد سوري بوليتيكاوي politika xuna vîgavê bigorîne. Yani ev tezkere mesela derxistin ji bonakî li wî aliyê sînorê bikarin hereket bikin, esker bişînin ji bona wî li meclisê tezkere derxistin ji bona esker. Yani mesela vîgavê xeberdan dibe ku ev tezkere yek sebaba wî jî ku li Suriye, Kürdi Suriye yek statüki negrin. Belki esat yek statüteke ve destevan yek otonom bölge otonom çebe ve orta azat çebe lemina Kürdistan Irak'ı hinek hak ve muafıkı bigrin. Dibin Türkiye jibona vici yani نترخشه و ناخوازه که اگر که مجبور میشه مداخله بکنه دستر باید توی جانبه که هم سوریه آزاد به آزاده سوریه شده و هم جی کرد سوریه شده حتی که ممکنات هبه yani Suriye برا یک parça بمینه هم کرد سوریه هم حق edin, Arap ve Baskır Süryanine edin hene evvel durum tek evvel destevi zulüm bike ama ya tahmin dikin.
Fakat artık yani ev lazım ki ittifak lazım. Yani ev Mesut Barzani kare mesela fahişa yani sereke bir gavi de dünyayı da sereke kurda te hasıbandı. Yani de bir kontrol avi da geçiyor toplantı çekiri bu cibin çekiri. Yani ev şekli cibin zede ben belki vaya mana be neyle yani